Siyanibusela abathandekayo egameni enkosini nemsindisi wethu uJesu Kristu. Amen. Siyanimukela ke esontweni lethu i-All Saints Cathedral egameni lakhe Dean wethu Mfundisi Albert Nhlanhla Dlamini. Siyethemba ukuthi bazalwane nitawuthokota kuba kanye nathi. Sivela khona ke eveni laseSwatini Diocese of Swaziland khona edolobheni laseMbabane lalapho lisonto liganekise khona. Nawo takhona nje uyaphuma ngekhathi edolobheni uhambe ngawo umgwaqo lo obitwa ngokuthi Somhlolo Street nawufika lapho umgwaqo bese sokuhlangana na Madlenya Street ungene eMadlenya Street utawuhamba ngaMadlenya Street Madlenya Street ahlangana khona na JSM Matsefula Street dalibona lisonto lematshe likhona libekiwe lapho abathandekayo. Namhla ke lisonto lesibili emva kokubonakaliswa kwayenkosi yethu bonakaliswa belesibitani Epiphany tilishumi nesithupha kwenyanga yaBhebhedwane unyaka wamakhulu lamabili namashumi lamabili nambili. Siyethemba bazalwane ukuthi nitayithokotela lenkonzo sikanye kanye. Inkonzo yethu ke namhla bazalwane silethelwa kimi umfundisi Sigudla Cebo Sigudla kanye nomfundisi Dumisane Mabuza kanye nababe Cyprian Dlamini. Siyethemba ukuthi bazalwane itawuba inkonzo lenhle. Siyacela nje ukuthi nibe ingxenye yayo la sihlabela khona nani nihlabele la sivuma khona nanani bathandekayo levume kude ukuthi ite uba mnanzi ifanana nemkhosi weSwati ukuthi ayibukelwa abazalwane ufuna ukuyingxenye yayo kude uyiva ukuthi imnanzi kangakanani. Imfundo tethu abazalwane encwadzini yemfundo electionary lecture itholakala ekhasini lelishumi nesiphohlongo bese ke encwadzini yetinkonzo iprayer book itholakala ekhasini lemakhulu lamabili namashumi lamane nesiphohlongo. Time ngalolu hlobo besisifundo sekuqala siphuma ku-Isaiah sahluko semashumi lasithupha nambili siqala besilekuqala silesihlanu lihubo lemashumi lamathathu nesithupha siqala besilesihlanu siyawugcina besilelishumi. Bese isifundo sesibili siphuma encwadzini lebhalelwe ebandla labaseKorinte incwadi yokuqala sahluko selishumi nambili siqala esahlukaneni sekuqala siyawugcina esahlukaneni selishumi nakunye. Bese ke ivangeli ngimnanzisa kwaLuka kwaJohane longcwele sahluko sesibili siqala ukufunda isahlukaneni sekuqala siyawugcina esahlukaneni selishumi nakunye. Bese ingoma yanamuhla leyandelela ivangeli ingoma yelishumi nemfica umsindisi wemhlaba. Ingoma yelishumi nemfica umsindisi wemhlaba. Jesu wathi oyithatha inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo konke emandla akho. Lona ngumyalo wokuqala nalokhu newesibili ufana nawo ukuthi wothanda amakhelwane wakho njengoba utithanda wena. Kule miyalo lemibili ubambelele yonke imithetho yamaprofethi. Umentolotemfu sitimisele ngalokuqinisekile ekugcineni imithetho kaNkulunkulu siphile ngeluthando nangekuthula nabo bonke abantu. Siya
Somandla. Babe wethu lo sezulwini siyakuthokoza ukuba ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngicabanga ukukhuluma nokwenda nalapha into leswele ngenxa yakho Kristu yethu senzelele konke lesekwenzile senze sikhona ngapha kusha kude ligama lakho lidunyiswe. UNkulunkulu Somandla lothetselela bonke labaphendukanga ngeqiniso akasihawukeli asithethelele intono tethu asikhulule kodwa asimise asiqinisekile konke asigcine nasekuphileni lomnini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyawusho umthandazo wanamuhla lo-Mafioshins nalabaphethe emaphepha singawubuka nabatawubuka khona sisho kanye kanye sithi Nkulunkulu wemusa nenkazimulo inkonzana yakho yevula emandla akho ngetibonakaliso letiningi vula impilo tethu takonke malanga sele sifanele lubito lwethu lokukhola umhlaba egameni lakho ngaye Jesu Kristu nkosi yethu lophila kusa nawe namali ugcwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Sitawuhlala abazalwane sithole isifundo sesithathu. Kukusungaka uhlatshelwe wena sidingela nawe indawo yesekuna lokusungaka uhlatshelwe wena sidingela nawe indawo yesekuna ngena nawe bakwethu engcwele enkulunkulu Somandla ufanele udumo lonke ufanele kubatshata ufanele kuphakanyiswa ngoba wena Nkosi usibhidele emkhosini lomkhulu la usimemeta khona uthi asingene indzabo isekhona. Bakwethu engcwele siyakubonga ukuthi uyacabanga ngathi siyakubonga ukuthi uyadikhandla ngathi nimandla wonke namuhla Jehova wethu lomuhle siyatinikela kuwena kulolu suku Nkosi sithi namuhla sisahleli phambi kwesihlalo sakho sebukhosi sisahleli Nkosi kuyo lendzawo yakho lendwele lephakeni kwangathi bongakhuluma kithi Nkulunkulu Somandla khuluma Jehova usilungiselele sinakathe likusasa babe lekufanele siyolichitha ingonaphakade siyolichitha kanye nawe ngekuthi Nkosi sisahamba kulomhlaba sisaphila kulomhlaba silungise konke sihambe Nkosi endleleni yakho sihambe Nkosi ekukhanyeni kwakho yena-ke bakwethu emavi emlomo wami nekuzidla kwathi inhliziyo tethu kwemukeleke kuwe Jehova dwala lethu laphakade ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu. Amen. Badlali bahlala phasi siphindze sinibingeleleke bathandzekayo egameni Nkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Namhla-ke kulisonto lesibili emva kokubonakaliswa kwayo Nkosi yethu i-Epiphany tifundo tethu-ke njengoba sesitifundzile sekuqala siphuma encwadzini ya-Isaiah sasihluko semashumi lasithupha nakubili
lihubo lemashumi lamathathu nesithupha isifundo sesibili siphuma encwadzini leqala basekorinte isahluko seshumi nakubili bese livangeli sithola ngekulandzisa kwaJohane longcwele isahluko sesibili siqala kufunza isahlukwaneni sekuqala siphindze-ke bazalwane sihloko sayo inshumayelo yethu ithi lalapho Kristu amenywe khona ngoba kuyadingeka bazalwane kumnanzi kumenywa na umuntu bazalwane uhamba uya emcimbini kuba mnanzi ukuthi ufike kulowo mcimbi ufike wateke ukuthi umenyiwe awukachamuki nje wathi wedlula ngendlela wamangala kubona amabhaluni wabona weva umsindo lomnanzi iphupho dikhala kamnanzi wase uthi asisengihlole sikwendekani kodwa usuke ekhaya uhlosile unenhloso yokuthi ngiya emcimbini ithide ngoba kulowo mcimbi lowo ngimenyiwe sonto lekuqala ke bazalwane evikini leliphelile lisonto lekuqala emva kokubonakaliswa kwaYinkosi yethu sibe nesikhathi lapho sigubha khona sithokotela ukubhajatiswa kwaYinkosi yethu Jesu Kristu saphiwa emandla ukuthi nanathi asibe ningi lababhabhatisi sitikhumbutile ke bazalwane ngalo lisakramente lembhabhatiso nekuthi lisho ukuthini lelo sakramente lawo ubhabhatiso sabuka umsebenzi kaNkulunkulu empilweni tethu ngekubhabhatisa sagcina kakhulu etindzabeni letimbili lebesitholile letifundweni takalelo langa sifundo sekuqala lesiphuma noma indzaba yeqala besiyithola iphuma ke kulo likubo lethu lebesiyifanekisa nendzaba lenteka encwadzini yesambulo yaGenesis isahluko sesibili lalapho sikhunjulwa khona ngekuthi umhlaba wawungenalutho kodwa kwakuzulazula emanti etikwawo kwavakala livi laNkulunkulu selikhuluma lasina likhuluma livi laNkulunkulu laseliyadidala tingo setiyaqala tiyenteke sisho njalo ke bazalwane sithi ekubhabhatisweni siniketwa emandla ukuthi uNkulunkulu nasaqala ukukhuluma tintfo empilweni tethu bese setiyaqala setiyenteka bathandzekayo siphindze futhi sangena endzabeni yaIsrayeli simbuka Israyeli asuka eveni laseGibhithe uNkulunkulu amfaka embhabhatisweni elwandle lolubovu lathi sekababhabhatisile abalungiselela umbuso lomusha sitshela ukuthi Israyeli wase uyaphahluka uNkulunkulu uyamhlamuka uNkulunkulu ngakho uNkulunkulu wabayekela ukuthi bazulazule esikhotheni baze baphela bonke enyaka ngqongqo kwase uNkulunkulu sowusebenza ngesitukulwane lesisha lesasingabhajatiswa kwesonelwandle lolubovu kwase uyasithatha uNkulunkulu uyawusibhabhatisa emfuleni eJordani anzube singene eveni lesethembiso lana sifike safunza sabona khona ke bazalwane tindzaba tawo babhatiswa nokuthi leli Johane ahambe ayobhabhatisa abantu eJordani angabhabhatisi nje unoma ngabe ngumuphi umfulu sibonile ke futhi nebapostoli bahamba baya eSamaria bathandzekayo lalapho bafika bakhanza khona abantu lasebamukele Jesu lebafika bababeka tandla babathandazela babatshela ukuthi cha phela salo nemukela ke namoya loyingcwele ngoba umqoka abathandzekayo ukuthi sibhashatiswe siphinde semukeliswe umoya loyingcwele kaNkulunkulu ukuze sisito ukhona kwenta umsebenzi kaNkulunkulu ubese kugcizelelwa ke abathandzekayo encwadzini lesiyifundzile evikini liphelile evangelini lalapho sibone khona umbhabhatiso kaJesu Kristu evangelini kulandzisa kwaLuka isahluko sesithathu lalapho sambona Jesu Kristu asayobhabhatiswa khona abathandzekayo lesiva ukuthi naye wayikwela leJordani wayobhabhatiswa ngale kwase ungena kabusha eJerusalem eveni lesethembiso njengemuntu wesithembiso lesisha phambi kwakhe siyabona ke uNkulunkulu ukukhuluma kithi bazalwane kumqoka bakubhajatiswa ngakho ke insayelo lesala nayo thina ukuthi ngabe njengoba uNkulunkulu wamemetela nakabhajatiswa Jesu wathi lena indodana yami lekuthokotayo ngayo ngabe kithi uNkulunkulu abengakhuluma athini uma ngabe besingathathwa bese kuthiwa uNkulunkulu akakhulume ezulwini akakhala athi hey ngaze ngaphumula cishe ngafa noma ngakhala akhala isiyoyo ukuthi hey umuntu wami ngisafuna ukumsebenzisa umuntu wami lengithokotayo ngaye indzaba yatiwa ngoye imphendvulo yaloko mzalwane ukuthi wena ngabe kube bekuyawukhuluma uNkulunkulu ngempilo yakho yini bekatayikhuluma siyabonga ke bazalwane tifundo tethu tanamuhla sitibuka sigcule kakhulu kwendzaba labamenyiwe simbona uNkulunkulu ukuthi uyatimela usimbona uNkulunkulu noma sibona nasibuka sifundo sekuqala sibona uNkulunkulu kumemetelwa ukukhulu bakhe nemandla akhe
inkhatimulo yakhe lesetikwa Israyeli nangabe Israyeli atawumvumela uNkulunkulu ukuthi abuse empilo yakhe. Siyatshelwa ukuthi Israyeli yaguquka abe ngumchele webuhle esandleni saNkulunkulu. Into lesatiko ukuthi iyatuseka futhi iyathandzeka iyafiseka yonke indzawo. Lokhu siyeva futhi ukuthi utawubitwa ngentokodo yaNkulunkulu angasabi ngilolahliwe kodwa abe nilophilako ngoba uNkulunkulu sowufikile kuye sowufikile uNkulunkulu utawukhuluma noma utawubuka ukuthi Israyeli nzini kodwa ngingakhambisanga kubhekiseki njengoba nje kunesivumelwano sakho nawe. Siyabona ke bazalwane ukuthi kummema uNkulunkulu empilweni tethu yinto lemcoka nasimemile uNkulunkulu ukuthi angene empilweni tethu. Siyambona atigucula timo lesiphila phansi kwato. Siyambona awenda umehluko ekuphileni kwethu njengoba nje sibona simmema uNkulunkulu ukuthi angene kithi sibese siyakhona ukuthi sithole nenhloso yekuphila kwethu, sithole ukuthi bese siyakhona ukuthi siyemukela abathandzekayo injabulo, siyamukela abazalwane kuthokoda lesatiwe ukuthi kwathenjiswa Israyeli ngoba siyathi ukuthi sesingenile ebukhoneni bakhe, sesingenile kuNkulunkulu yena notawuba ngumholi nemcondzisi wethu. Nasibuka lubo ke bathandzekayo liyasikhumbuza ukuthi kumcoka nokuthi kumnanzi kangakanani ngokuthi uNkulunkulu luthando lwakhe lugcwale umdila wonke. Luthando lwaNkulunkulu lugcwale indalo yakhe yonke. uNkulunkulu ke bazalwane kuleli kubo uyasitshela ukuthi yena uyasipha impiko takhe ngokuthi tibe kulento lethi sivikelako nasibalekela kuye. Kodwa umbuto ukuthi singabaleka kanjani sibalekele uNkulunkulu uma ngabe singamati, uma ngabe singacondzani naye, singasondelani naye, ngeke size sikwati bathandzekayo ukwenta lokho. uNkulunkulu uyasipha lithuba lokuthi sihlale kuye. uNkulunkulu uyasipha lithuba lokuthi sifunze kabati kangcono ngaye. Ngakho ke bazalwane kufanele ukuthi uNkulunkulu nakasilethela letinto leti sente isiqiniseko sethi uNkulunkulu uyinsika yabo kuphila ekuphileni kwethu. uNkulunkulu usiconje sekuphila empilweni tethu. Siyabonga kakhulu ke bazalwane ngokuthi uNkulunkulu usentela tonke letinto leti kufanele kude futhi engcenye la singathola khona ngaphandle kwakhe uNkulunkulu wenta tonke tinto futhi utama tonke tinto kuze ukuthi abantu bakhe bathole kuphila futhi kude la singakuthola khona konke lokhu uNkulunkulu bazalwane lokwentako empilweni tethu. Nasibuka ke ngekuthi wena uNkulunkulu ngekuthi simmeme simbide abuye entekithi. Nasibona ke bazalwane isifilo sesibili bese siyabona ukuthi ngekusonzeta uNkulunkulu empilweni tethu sitawutholakala sikuNkulunkulu. Lalapho sesemukelwe khona umoya lwengcwele lesitshelwa ukuthi sagcwaliswa ngaye uma sibhabhatiswa siphinde futhi sibekwa tandla enhloko. Ngoba lo moya lwengcwele loyo bazalwane uyawusipha tikho letehlukahlukene kude sisite ukhona ukuthi sente umsebenzi waNkulunkulu lokufanele ukuthi siwende kuze ukuthi kukhule libandla lasimakazi. Ngeke sikwati ke bazalwane ukuthi siwende umsebenzi waNkulunkulu uma ngabe umoya waNkulunkulu angekho kithi. Ngeke futhi sikwati kuwenda umsebenzi waNkulunkulu nasingayazi inhloso yaNkulunkulu ngetimpilo tethu. uNkulunkulu wena asiletha moya wakhe longcwele usipha ukuhlakanipha, uyasicondzisa nasetindleleni tethu futhi aphindze asiphe nawo konke lesikudingako emandla nakho konke nemakhono kude ukuthi siwuqhube umsebenzi wakhe ebandleni. Masimmema ke Kristu bazalwane ukuthi ente empilweni tethu sisuke sibeka enzaweni lekahle ngokuthi sikhona kuwenda umsebenzi waNkulunkulu. Tiphoda uNkulunkulu bese tiyabonakala ngekhathi kithi yena uNkulunkulu latawuthi sisebenzisa ngokuthi alakhe ibandla lakhe. Njengoba siva nje ukukhulunywa akhuluma Paulo nakakhuluma nelibandla uyabamemetelela ngokuthi yini
lenkulunkulu lasiphe yona sibantu bakhe lekufanele ukuthi siyisebenzise leto tipo ngekwehlukana kwakho ukuthi umoya lwendwele kumzalwane lo uletha sipho seprofeta umzalwane lo uletha sipho sekusetintini umzalwane lo uletha sipho salokunye uthi ukwetela konke lokubude bokuthi likhule libani siyabona ebazalwane ukuthi tingo taNkulunkulu nemsebenzi waNkulunkulu uyawuqhubeka ngoba thine sikhona sitibisela sitinikela kuwo ekugcineni ke bazalwane sibuka livangeli lethu lalapho sibona khona ukumenywa kwaJesu Kristu amenyelwa emshadweni wasekhana umshado wasekhana bazalwane kwaba umshado lonelehluko ngenxa yokuthi Jesu Kristu abemenyiwe kiwo kude mhlawumbe lo umshado lekukhumbulako eBhayibhelini lamenywa kiwo Jesu ngaphandle kwawo nalo futhi kude nalo kunyelesa ukukhumbulako lalapho sakhona noma lalapho sibone khona emandla kaNkulunkulu abonakala asebenza umshado nje wasekhana kuphela lokukhonywa ngawo nalapho Kristu siva ukuthi wamenywa kiwo nathi ke bathathekayo ufuna sathi ukuthi impilo tethu angeke tize tibe lutho mangabe singakhoni ngokuthi sisimeme uNkulunkulu ukuthi angene empilweni tethu sitawukhona ukuthi sibe lutho ngekokuthi simbide simmeme uNkulunkulu ngaphandle kwaloko impilo tethu titawuba ngeke tikwati kusho lutho ngeke tikwati futhi ukuthi sithombise indlela lenenqubekela phambili mangabe ke impilo yakho ingekho kuKristu ufanana nokuthi kude lokwentile ufanana ukuthi udlalile ngoba uyadzinga ukuthi impilo yakho ithole isisekelo sayo ekhathi kuKristu empilweni ke bazalwane siyabhekana netimo letifanana nalesi sabhekwa bazalwane basekhana labathi basava mnazi bekunatha lwayini laphela lwayini sitshela ukuthi Jesu ke bathathekayo wase sokuyabidwa kwatshelwa ukuthi intawulalela noma abe yila ishoko likwende nembala basina sebalethile lawo majeke kwafika Jesu Kristu kwenta umsebenzi kwabonakala ukuthi ngiuquka emanti lapho kakhona lapho abayiwayini lemnathi kakhulu kunalelo basolo bayinathi siyatshelwa ke bathathekayo egameni lenkosi nemsizisi wethu Jesu Kristu ukuthi uma sina Kristu empilweni tethu lethi ngcinamba letifana naleti siyawumelana nato siyawukhona ukuthi sitinqobe siyawukhona ukuthi sitibuse ngoba sathi ukuthi thine sihamba nasimakathi thine sihamba nengadlagadla yemzulu lalapho labanye bathathekayo bakhathatekile ngezinto letiningi thine siyabitela ukuthi sigcwale kudumisa sigcwale bathathekayo kumbonga nokumdumisa uNkulunkulu singabi nekwesaba netiputa ukuthi kodwa ngabe sitawuba kanjani ngoba yena uNkulunkulu uyawenta lo msebenzi bathathekayo nase simmemile njoba awena Jesu Kristu emshadweni wasekhana umshado waba nemehluko ngenxa yokuthi kwaba naJesu kulowo mshado nalapho ke bazalwane nabanye bakhathatekile ukuthi kwentekani thine siyabidwa ukuthi sithe simmeme uNkulunkulu ate usephula ebukhulini nasemadimeni lesedlula kibo ukuze ukuthi singatolahlekelwa ukuthi sesimbonile yena lomumhleli nemfeli wethu lekukholelwa kwabazalwane ukuthi emabandla ethu ngabe akahlupheki kangaka kube bebakhona bazalwane labamemile Kristu ukuthi angene empilweni tabo ngoba ngabe asihlupheki ngetindzaba zetimali ngabe asihlupheki ngetindzaba tebantu ukuthi abantu bayancipha esontweni ngabe asihlupheki futhi ngokuthi sivikeleke silibandla ngoba ngabe siyathi sitonge lezinto leti tendelwe thine kuze ukuthi kube nenguquko empilweni kwethu nasekuhambeni kwethu kwekugcina abazalwane sisambuka lendzaba yaKristu sibona umsebenzi waKristu lalapho athatha khona lokhu lokuncane lokubukeleke phasi lamajeke lawo abazalwane siyakholelwa ukuthi majeke nje bekabekiwe ngenxa yokuthi bekahlala emanini agcolile bekasetshenziswa nakuyowentiwa umkhosi wemhlaba ngemali la bekasetshenziswa nakwentiwa umkhosi wehlambulula webantwana baka-Israyeli sokuloko kuyasitshela bazalwane ukuthi ngenteka kube manje bekahlala kulomgcoma bekunqesiwe manje labo lahlobekayo
kodwa sitshelwa ukuthi lokhu lokwakubukeleke phasi, lokhu lokwakulide lelide, uNkulunkulu wakhona ukuthi akuthathe abuke ukuthi ukwenta kanjani kuze ukuthi kuphindze kuguquke kubonakale senekuthokota nekujabula kuwo lo mshado ngoba uNkulunkulu uSimakade asefikile. Nathi ke bazalwane ngentekako ukuthi sidibukela phasi ufuna sathi ukuthi uNkulunkulu utawusenda asiphakamise abathandekayo. Mangabe kude ithokota nejabula empilweni tethu ufuna sathi bazalwane ukuthi uNkulunkulu ayibuyisa. Siyabonga kuNkulunkulu bathandekayo ngoba uNkulunkulu lenemandla lokhona ukuguqula simo sekwabende empilweni tethu asiguqule sibe liwayini lelihle nalelimnanzi nalelithokotisako nalelithandzekayo. Usita ukuthi sikwati ukuthokota, usita futhi ukuthi sikwati ukujabula ngoba nangabe umuntu kude ukuthokota nekujabula empilweni yakho ufuna bese sowuyahamba sowuya kuNkulunkulu sowuyawubuta athi Nkosi kwende njani yini lengayilungisi kahle kuze ukuthi kulungiseke uhambeke kahle konke. Sengisoke sisikhathi lesi bazalwane sekuthi simmeme Kristu ukuthi sihambe kanye naye nokuthi sihlale etinhlitweni tethu, simvumele ukuthi ahlale etinhlitweni tethu nokumvumela ukuthi abe uNkulunkulu abe nguSimakade. Siyambonga ke uNkulunkulu bazalwane losinikele ithuba lokuthi sikhumbule ukuthi sifanele ukuthi simmele simpide Jesu ekuphileni nasekuhambeni kwethu kude sisitobe sesiyawubona umehluko leyawuba khona ngokuthi sesimemukele lo Jesu, sesimthethe lo Jesu, simvumele ukuthi akangene ekuphileni kwethu egameni likaNkulunkulu uYesu nenkodzana namoya engcwele. Amen. Egameni likaNkulunkulu uYesu nenkodzana namoya engcwele. Amen. Asithandaze. uNkulunkulu welithando laphakathi emshadweni wasekhana indodana yakho yagucula imali abayiwayini yathokozisa bonke labe bekhona. Ucula inhliziyo tethu ngamoya wakho ude kuthi sisebenzise inhliziyo tethu letehlukene ukhombisa ukukhanya kwelithando lwakho singumtimba munye uKristu. Nkosi ngemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi waveta inkazimulo yakho ngesibonakaliso ekhaya njengoba wabuyisela indalo nekuchithwa kwengadi yaKristu. Thela umusa wakho ngebuningi, ziphe injabulo nentokozo ekwambuleni kweliqiniso lapho luntwini lendvodzana yakho. Nkosi ngemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yenkazimulo gcina makoti wendvodzana yakho libandla nende kube injabulo nebumnanzi ushumayela tindzaba letimnanzi tekutsetselelwa emsenzisi longuKristu kulabo labantombi. Nkosi ngemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yenkazimulo wawubusisa umshado wasekhana ngebukhona bakho wawuphakamisa ngesimangaliso sakho sekucala. Yipha kuthokoza uqinise bonke labashadile nemindeni yabo. Yiba semakhaya nasetimpilweni tethu ulethe kuthethelela kwakho lokubandi kwamahhala. Usigcine ekukholweni kweliqiniso kusuka esitubolaneni uya kulesini. Nkosi ngemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yenkazimulo ubusa lomhlaba ngemandla akho. Phani tisebenti tembuso kuhlonipha nekunakekela indalo nebantfu bakho. Uma basebenzisa emagunya labanikwe wona nguwe abawasebenzise ngekucondziswa ngumgomo wakho wemhlaba hhayi ngekukhwabanisa ukukhohlakala nesono nekufanele sikwephuphe sonke. Nkosi ngemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yenkazimulo siletha embi kwakho labagulako labakhathatekile nalabadzingako. Phani bukhona enduduto kwakho kuto tonke timo ude kutsi ngaKristu singafi kepha siphelele
kumemethela imisebenzi yakhe. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yeNkhathumulo, njengoba watibonakalisa ngesimangaliso saseKhana waguqula emanti aba liwayini, ngakho tibonakalise kithi lapha uguqule isinkwa neliwayini futhi kube ngiwo kanye umtimba nengadi yakhe, ude sithethelelwe tono sentiwe labafanelwe uthethelelwa nekuba nekukholwa. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. uNkulunkulu wato tonke tive temhlaba, usidalile sonke sibantfu wase uyeta utohlala emkhatsini wethu unguJesu. Lalela kukhala kwalabo labakhuleka kuwe, usiphe kutsi sisamemedela ukhulu belibito lakho, bonke abantu bawade emandla eluthando lwakho lolusebentako emhlabeni. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu babelo sezulwini, siyakubonga ngokuthi ngemusa wakho uhlanganise umshado longcwele lapho usigcina khona sethembekile. Siyakucela uthumele tibusiso takho etuko onke emadvodza nebafazi, baside bangathubulutani ngekukwata nekuwebhana, kepha ubede baphile ngekuthula bandzawonye ngebuNkulunkulu. Baphe emandla ngelusito lwakho lolubanti ukuthi bakhone ukumelana netilingo tonke, bakhulise bantfwana babo ngekwentsandvo yakho. Siphe sonke kuhamba embi kwakho ngekungcwele nekuhlantekwa. Sibeke lithemba lethu kuwe, siphile timphilo lapha emhlabeni letitakwenza ukuthi sibe nekuphila nokuphakathe eveni lelitaka. NgaJesu Kristu indvodzana yakho, inkosi yethu lephila ibusa kanye nawe, naye loyo moya longcwele, uNkulunkulu munye manje naphakathe. Amen. Amen. Ngempithoba lukhulu sithandaza sithi Babe mnikati wemandla sitinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu, kube sibe ngumhlatshelo lophilako. Sithumele eveni ngemandla moya wakho longcwele, sihambe sisebentele indumo nebukhosi bakho. Sitawusho-ke bazalwane umthandazo we-Afrika, sithandazela ke lona livekati lethu le-Afrika. Siyathandaza bazalwane, uNkulunkulu kusisa i-Afrika, gcina abantu abayo, hola abaholi bayo, uyiphe kuthula ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Nyalo-ke kuyelo nemandla ekusilinza kude singakhutshwa simiswe embikwemkhatimulo yakhe, simsulwa sinekuthokota lokukhulu. Yena Nkulunkulu yethu alohlakaniphile umsinzisi wethu akanikwe inkathimulo nebukhosi nemandla nemagunya nyalo kude kube nini nanini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuxoxa konke kuyatigcina inhliziyo tethu nemicabango yethu, simathi simthanze uNkulunkulu naye indvodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu, nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendvodzana amalo engcwele asibe kithi njalo. Amen. 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 Siyabonga kakhulu ke bazalwane kuba nani kule nkonzo. Siyethemba ukuthi niyithokotele nekuthi ifinyelele ekhatsi enhlitiyweni nasemqondweni yenu, yanitsinza ngekhatsi enhlitiyweni nasemoyeni, kude ukuthi simkhonde kakhulu, simthokotele kakhulu, simthanze kakhulu uNkulunkulu wethu, siqhubeke simmeme Jesu Kristu empilweni zethu bazalwane. Ngeke saba lutho ngaphandle kwakhe. Nangabe silinza idolobha, silakha idolobha, silakha indlu, sikwenta konke angekho yena, lithi livi lakhe sikwentela lide konke lokho. Kwangathi angasida uNkulunkulu ngokuthi sikwede akhona yena kude siside kwangilabaphumelelako.
qhubekani ke bazalwane benefit elihle niqhubeke netinkonzo bathandzekayo nibakhombise nalabanye nibakhombise lokho lokukhafatwako lokutawubaholela kwito letinkonzo ukuthi nanabo bete batotithola batokhona ukuthi bakhule enkosini kwangathi uNkulunkulu angaba nani ke bazalwane esikhatsini manje naphakathe ngaye Jesu Kristu Msindisi wethu. Amen. Asambeni neluthando nangokuthula sosebenzela inkosi. Egameni la Kristu. Amen.